Yawa, oy, pwede na mo giro. Pwede kay boss, palitan na. Sige daw. O sige daw. Sige boss. Revolto! Revolto mo niya! Mingawa po ng lugar na, oy! Revolto! Pre, sure ka nga nagagtawa dire? Uy, amina ha, di masigluwag! Lagi pre, basta makakwarta lang ta. Revolto! Kapuyan! Tarungag acting ha, kanang makahalin ta. Okay ra maganing porman ako pre. Okay kaya pre, basta makakwarta lang ta. Pre, di ba kata malabihan sa tong karibal sa negosyo dire? Ba ra na magdaog pre, basta tarunga lag acting ha. Ayaw guglihok. Sige pre, ako'y bahala. Revolto! Naana po ni mga suramba oh! Pre, nagyon pre, bantay diha. Pre, di na lokal mong baligya. Basig inyong baligya may lokal. Tanawang porma na oh. Pre, kani akong Revolto pre, limited audition ay. Unsa na lang kani ako ha? Pre, murag di battery man ay mong Revolto. Ay, mamulgar man ka. Parihara tag negosyo ba? Sa bakbar ta magdaog. Pre, hadlo ka buda na niyang Revolto ay. Mura magchokoy. Unsa ingon nimo? Murag chokoy? Ikaw, murag dura. Bahala dura, basta di lang chokoy. Pre, nay customer, bantay diha. Sige pre. Ano po nung ligag Revolto? Pre, nay customer pre. Boss! Revolto boss! Boss! Revolto boss! Exotic! Unique din yung Revolto ba no? Murag gikag Egypt. Boss! Dire na palit sa kuha boss! Barato na kayo ni! Boss, dili na sa kuha boss. Kuha po kay ni. Basi ganahan kag sampol. Aw, sige boss. Tanawon ako. Boss, tarawa boss! Boss, di ni lokal yung baligya. Boss, tagsara ka ni sa Pilipinas boss. Ikaw pa inaingani diri. Kung sa may naka-advantage sa nimo ah. Kaysa ato. Boss, kani ako boss. Kuyaw kay ni. Nganong kuyaw man. Awa boss ha. Palihok ko nako. Bujing! Lah, kuyawan ang Revolto oy. Ingnan ka boss. Kuyaw kay ni Revolto ha. Palitan na. Boss! Bate kay na yung Revolto! Niwang pagyod! Noon pod. Boss! Kani akong Revolto! Unique kay ni! Kung sa may naka-advantage sana. Kaysa ani. Boss! Mukamang ni boss! Pwede na himuon ni mong iraw! Sure ka? Patanawad ako. Kuyawa gini mo Revolto boss oy. Unique kay ba? Boss! Pakamangon ako ha! Sige daw, sige daw. Kuyawa oy, pwede na mo giro. Pwede kay boss! Palitan na! Sige daw. O sige daw. Sige boss! Pre, musig mo nilang Revolto pre. Di ta palupig pre. Kinahanglan buhaton ni mong bis para makakwarta ta. Sige pre, ako'y bahala. Pre! Murag lugi mas negosyo ron! Murag halin ni ako ha! Boss, dili ka lugi anak Revolto boss. Kuyaw kay ni talent. Saan po nilang tirada dire? Ano po Revolto dire? Ano na ako ni Bisig okay nilang baligya ba? Uy! Customer na pod! Uy, customer oh. Boss, Revolto boss. Boss, unsa man na Revolto nimo boss? Boss, gikan pa ni talaingon boss. Gahapon pa nagibaba. Mao ba? Unsa may nakanindot ani mo Revolto di ay? Anak kanindot aning Revolto nako boss. Di battery ni. Aw, pwede ra i-charge kung malubat. Di maka na madaot. Boss! Ay palitan na! Di battery man na! Dire na lang ka oh! Unsa po din nga klase mo di ay? Ay ana boss! Kini na lang! Boss, kani palita boss. Unsa may palito na po nila ha? Di battery o di makina? Boss, dili na kas di battery boss. Pwede pa ma-charge. Sige daw be. Itapa doon ang duha be kay pilihan ako. Kita pagkapad ako ba? Maot kikig na ho. Ikaw marag si Dora. Kung ako'y papilion, murag pilion ako ni. Kanina ka boss! Murag ganahan ko ning di battery. Kay rechargeable man. Boss, dugay kini malubat. Lawang itsura boss. Unique kayo. Unsa may naka-advantage niya? Pwede po ni siya kuhaan mo battery. Mao ba? Sige daw, kuha daw. Sige boss, kuhaan ako. Boss, murag grounded ni mo Revolto. Boss! Grounded nila Revolto! Murag delikado! Pandamay ni. Pre, pagtarong diyan, unsa ka? Kataon na kayo, pre. Nabuang na ako. Daga!
Pre, ay kong biyahe. Daga na, kanabuang na na. Yati na. Abang